Tinganga Catholic Choir tomokumia Yesu Kristo tomokumia hingo ciothe unene wa Yesu oroka na njira maitũ Maria rwĩmbo rwega mũno mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ. A very good morning. How are you, sweetie? Kumaitigana ohiana atia mtu wangu. Ndirehoka ni ukoretwo wi mundu mwega na January ino ni gwĩtĩkĩrĩte. January ino ĩ moko. Ni gũtwarana nayo hapa kwa hapa, unyo kwa unyo. The 8th of January 2026. A very, very good morning. Niende mwega, Ngai ni mwega na ni akoretwo mwega muno kuri nie. Ninyendete kumugoca muno na kumuhoya na kumucokeria ngatho tondu ni nyenda. Ngire mwa muthenya wa umuthi kuri maraire na matinarahuka. Akahe ogima mwega wa mwiri muthoni nyina wa Njoroge. Riu to uguo kanyenda muno makiria. Agacoka agatuhe arata aria twina guku gwa kameme. Marigitari Ng'ongo na Ng'ongo kuma guku gwitagwo Kenya. Mabururi mothe atire handu tutarirukia bendera. Na ndireciria ne tugucoka tugomane tukorwo na bendera ina marangi ma murima aria hothe wanuma. Nindakunyita ogeni na wewe mundu wa bata, wewe mundu very important. Akorwo he handu ingirire watu are very useless, watu eka very harassed, waigwo gicokia. Riu nie muthoni nie nindakwira atiriri, you're very top. You're very blessed. You're very beautiful. You're very handsome. You're a go-getter. You're going to make it. Na unasema amen. Etodo Ngai ne Ngai. Reu dereva 001 I promise you digo gwikia mutaro. Weona ni oreda kuikia mutaro. Maraga kamuheshimu aga nako. Mara koso. Rukarigwo okuire andu mahiana atia wakirumba. Gariro no igukinya kuria turorete. No ne to ukinya thainya hanya. Sit back. Tighten your seat belts. Get what you want. Na most importantly, I love you so much. 20014 Kameme FM official fan page on Facebook. Silent listeners, a very good morning. Guy, korora. Silent listeners, diaspora, a very good morning. Jetagwa Mama Njoro. Good morning. Good morning, Mama Njoro. Kwa watu ya Njoro. Orari na soprano. Dodekerai hau. Ti microphone. Kana woikara na inywe. Wameme. Good morning, Wanjoro. Good morning. Good to see you. Yes, sir. Niĩ njĩtagwo Wameme. Niĩ njĩtagwo Wanjoroge. Na ndĩrakĩra nĩ gũkuona. Thank you. Nĩ kuumaga thutha ũũ. Mũthĩ nĩ wa thakara. Umuthi uhana violence. Unfortunately not. Korathie kwa after this. Abatige. Wachikohoro waku. Good morning. Akutijoru ni gaka karanirira munene ogokio microphone haraihu. Ethi haha. Njareria ndi hau. Tiga na mutwe. Riu ndindira kumonita. Njikare hau. Ikara hau. Ndiaigua. Riu uguo. Cokia. Kwambatirie. Hau. Thank you. Riu ariria hau. Wachikohoro. Mwega fio, good morning. To you. How are you? Nduraigua rugare sweetie. Asa. Sama. Bado. Bado. Heho ya thaa 11 ndĩrĩ ĩrathira. Acoke nje kunjira, nasikia joto singevaa hivi.
Karigwa tereri. Niguthia guo Mimi gabaji na wewe kidogo. utanipea kazi ya house manager kutolea ya sama. Sikia bali, nasikia joto. Na top yangu imekatikia hapa. Na unajua sasa ana otherwise. Daddy waxing. Why are you telling me? Ungevaa nguo mzuri ndani. Ilikuwa siku moja. Uko aje? Niko salama. How are you? Very good. Ulisukuma jana? Nilisukuma gari. Ajaja. Pambana nayo. Haya. Ile gari uliniaminia jana, nilipambana nayo. Lakini kidogo nilikuchugulia kabla nilete salamu ya Nyandarua. Ndio. Nikaona kidogo karibu weke shingo hivi. Nikaigia flash. Flash kaka hivi. Nikakumbuka wewe ndako na ndathamire. Dire ndathama tokiuma no class. Are ne ndathamire. Na reu digathama. Good job. Thank you Good so job, much. yeah. Now Good you job. are at 4 out of 10. Thank you. Yeah. January. Ai. You are coming up. Ikifika December, utakuwa 11 over 10. You're over 10. You are running very fast. Thank you so much. You're trying. Thank you so much. Eneo unathakana for over 10. For over 10 ukigeretie pio. Ugokithie waje na certificate na diploma Korea Mount Kenya University. Oh yeah. Yes. Na ni wamenya marenda grade iriko. No, I mean it's good to be serious. Which one? Yeah. Marenda grade rere. Certificate programs. At least KCSE D+. D+. Oh, is a D+. You start from certificate, then diploma, you need a C-, then you go B whatever degree, you go now B masters like Wagoidirago, then you go PhD, doctorate, everything. Imagine. Good job. I become doctorate by December. Yes. PhD. Good job. I will. Karibu sana Wajiko. Thank you so much. Yes, ni Moamis. Tulikuminyo jana. Nilikuwa kwetu. Ulituwakilisha. Hebu niambie mambo ya kadress before usahau ndio niwasipatie sarau. Ni kadress ama ni katisho? Kana itangwaje? Katop. Katop. Kasama. Akini kazuri. Nilikuwa nimejipangia Dr. Wajiko. Unajua nilikaa nikamsikiza huku kwa mtabo, nikasikia kidogo ameachilia. Havai mheshimiwa. Nikasema nionyeshe na nanuka mtungo. Hakusema hivyo. Alisema uongo. Alikuwa ameoga. Hata sitakuwa nakula mtungo. Ameharibu sana huyo. Na nitamtafuta nimtumie kafagara bero hisio mbili na mwefoko bero hisio mbili. Lakini nikaona hayuko serious na life. Nikaona hata mimi hii life sitakuwa na take serious. Yes, why? Juu tumetoka mambo very serious. Yes. Watoto wa Kathogoro primary wanatumwa Turukana day school. Imagine. Badala tulie, anatuambia mtungo na kamheshimiwa. Mheshimiwa na babuni. Hiyo maneno inatupeleka Singapore. Tuwezi fika. Huyo ataachwa. Huyo tutabohidhia Somalia. Huyo aendi. Ndaki wakifange muhesh. So no orage uko muthi. Muheshi. Muheshi wefange thaa 5:30. Wewe ndio ruha yako. Ngetha mundu gukuhuthitie mwako-ini. Amenye riu we niwe. We ndio kusema. No gaikara ukiraga mundu. Ithu tuturagia wa kiromba. Of course. Tigane weri. Tigane ithue. Ona njwire yo enyitithitio guo. Ingire ndune muno. True. You are my boss. Yes. I salute you. Tigane wega tonye kauna magatheti macio. O tire ko ndo angethie. No tuthikagiriria ndu ni 30 million kana ni marugite na 24. 24 million. Tani anirere. Tige guthoma gatheti auta mundu witoro. Mundu atige uguruki. Anirera. They are the bosses. Yes. Koguo nikio ngubangite gatupu gaka. Ndariganirwo ni nyuma na mucemani wa guthi kwa mbera. Urathi guthi gucenjia. Ni ndigicenjia. Uguthi u. Ndigicenjia tondu wariri niguo ndeira ni riu ni. Na kiama ndagakirwo na Zenko na Hanan. Tondu nyamwire ndirathi kugathiriria ri. Bella. Ni sanitary towel. No ura mifataro na we na muhesh kweli ndagika icio. Ndari gwatiri.
mako heisio kana nĩ cia nguo ngũigĩria Ongo ndũgũcoka mũci ya jiko nĩ cijiganĩte ndũgwetha kabara jiko nĩ cijiganĩte soro plastic kanitha ndĩrathiĩ ũyũ nĩ mũtongu mũno mũndũ ũratũthikĩrĩria China we nĩ kĩ ũratũthikĩrĩria Bahrain and everywhere atĩkĩ Germany nginya mi story kuria biesi roima Minnesota nginya Oxford ai ingecenjia niĩ no kore mũndũ rakuona thaa ici ageciria nĩ ũrĩa nĩ Beyonce Maria mwana wega na ndĩragĩtũmwo ngeithi momũkĩre ngeithi cia gĩcacing'a nĩ twaciamũkĩra kuma gwitũ na andũ a gwitũ rĩu ndĩmendete rĩu kũmũkĩra rĩu inyuĩ mũrathikia rĩu ta inyuĩ yes nĩ ndĩramerire ngorongoro ĩharĩa east west yes Nyandarua ona mahĩndĩ makwa nĩ kũu Nyandarua mũno kũtangĩcenjia between now and marriage yes I do for now the Italian guy rĩu nĩ rĩu ndĩratũmwo ngeithi kuma kũrĩa gwitũ yes mararĩ kũu meumĩrĩtie maranyitĩrĩra Wanjikũ witũ Mũhesh ndĩraurũkia baba wao mzee Mũhĩa ngeithi yes na kũu maranjĩra ndĩmũgeithie na nĩmendete kameme tabarĩra ciothe kameme nĩ twaciamũkĩra na ngoro theru mũno nĩ twaciamũkĩra na nĩ twaciamũkĩra icio nĩ iria ndĩratũmirwo mũndũ ũtatũmĩte gĩthi nĩ ndiendaga kũherania niĩ nĩ thiaga umbũri na nyendaga kumbũra mehia marĩa njĩkĩte no kariama andũ aitũ nĩ maranjĩrire ndĩmũgeithie na Mesalimika nĩ ndamũgeithia na arĩa othe maranyitĩrĩire Mheshimiwa Wanjikũ wa Mũhĩa thank you so much matongoretio nĩ andũ a gwitũ matongoretio nĩ governor witũ ona women rep nĩ athiĩte macakaya ona metho witũ ararĩ kũu ona my MCAs deputy governor Mheshimiwa Jane Kagucia witũ rĩu ũrauga nĩ witũ othe nĩ witũ nginya wa Mũnyoro witũ Karonjo gaitũ ndĩrakinyĩte wa Malwa Mũturi speaker Mheshimiwa othe ona Dorcas reverend kafĩrĩrĩ kĩoguo nĩ ũrugarĩ kũrĩa gwitũ marewa kafĩrĩrĩ kĩoguo very beautiful girl Reverend ararĩ kũu Reverend Dorcas othe na most importantly Roger arajire ndĩmũgeithie tumesalimika sana awa na Raduma na Matumbi na Kahorora yes rĩu ũguo nĩguo gũkĩhia matindire atĩa wa meme njĩra ithuĩ ũguo tũratindirio wega tũrambatia nyamũ ĩ hau tũkwĩrorere he ũndũ ũngĩhihinya hau mũtirakĩra YouTube tũrauga tũkũrũmĩrĩre tũrambatia rwĩmbo wena mbirũ wenda kũrĩha kana njoke nyingĩrĩte reke twambe tũrĩe kabagara twambe tũrĩe kabagara rũcinĩ tuokĩra kabagara thaa ici tũkĩnyua cai kabagara ũtukũ hwainĩ kabagara ũgĩthamba mathaa ma mũthenya kabagara mathaa mothe tũrakwĩra nĩ kabagara ũkarokera mũkorogo mathaa maranji ũkarĩa ngima ya kabagara yes mathaa mwahoinĩ ũgĩthiĩ kũrĩa ngima ya mwĩvoko kana kabagara kana chapo ũgatigĩrĩra tũcaũ twaku nĩ watũgũrĩra Calf Early Winner Pellets broiler starter crabs ngũkũ broiler finisher pellets mena pig finisher meal mena dairy meal mena layers mash kienyeji mash kabagara ka ng'ombe ga tũcaũ ka ngũrwe ka ngũkũ cia kienyeji chick mash name it wathiĩ nduka-inĩ o yothe ona kũrĩa gwĩtagwo diaspora ũngĩingĩra kũrĩa gwĩtagwo Seychelles wĩingĩre kũrĩa gwĩtagwo Seattle wĩingĩre Qatar Dubai Saudi Arabia wĩingĩre Canada na Australia ona kũu nĩmetĩkĩrĩte marauga mũtu nĩ wa kabagara he maũndũ merĩ rĩu thaa icio nyitĩte ndaiga kabagara nĩ ndauga tũmũkumia Yesu Kristo ũkamenya ndĩ mũkatoreki mũndũ ahunjagia kĩrĩa ahũthagĩra nĩguo of course nĩgũcoka ngĩkwĩra tũingĩra thĩinĩ wa mũndũ ahũthagia kĩrĩa ahũthagĩra cukuru ũrenda tũthiĩ kũ cukuru ũrenda tũthiĩ tũgathomera kũrĩa Mount Kenya University na nĩ tũgathiĩ nginya Mount Kigari nĩ tũgũkũhe icio
cukuru turathi kuri Mount Kenya University koko rathomera PhD ogeka masters tugatukuma ogeka ndio turathoma Muno ragiri cia buku ndenda gucautirwo twire kahora ta muthuri na ndukagwete kaundu gatagati ngiaria niguo uria gukirite ngiaria Mount Kenya University ri ni maheanaga mathomo ma PhD masters na bachelor diploma na certificate programs mena kothi nyingi muno thini wa medical schools eno ni top ranked medical school thini wa East Africa no gutwaria na wetha ici intake ya January ni irathie na mbere na ndurabatara maundu maingi Koro wari na KCSE mini grade ya C+, we ni uguthoma diploma. Koro wari na C minor, we ni ugwika certificate. Na koro wari na KCSE D+, we ni ugwika certificate programs. C minor ugwika diploma programs. Intake is ongoing. Igira thini hara ku apply, apply at mku.ac.ke. Very good. Kana uhure 0709 153 000. Again 0709 153 000. Na no ega kuongera hau nitugakorwo tukiingira sister station sister school ya Mount Kenya University tawo Mount Kigali University ona kwa kwena intakes na kwena andu aitu muno ndirimo maumaga Congo makauga Tanzania makauma Uganda makauga Burundi makauma South Africa magathi guthomera Mount Kigali University tutakuwepo tutakwambia rini lakini jua ni sato the 17th we will be there to do what I will tell you to about it and heritage Mabati. Na nawe githete Kigali Paramount Hotel. Oh, really? Yeah. Wow. I thought you should know. Yeah. Whatever you do with that information is up to you. Thank you very much. Yes. Nigetha okegite tumira mabati ma heritage mabati. We guthuka kuria office-ini cia otha ici kana factory tondu mena offer ya January back to school. Othio gore mabati mega free delivery and free within 72 hours. Yes. Wathie kuria factory-ini uthondekagirwo ibati wi hau. Macerere kuria Thika Road exit 13 gwa Cairo stage. Namba ya heritage mabati ni 0746 667 456. Again 0746 667 456. Ke hajikire cai ndirarire ngima makwarucha na cai walai ma yuka wegai kwasero korwa ni akurara no gukumwo sukari agani ndinywa sukari ngamwona newe muthota nywa sukari ni ndi na problem 7 tena that no compare my friend acha my friend wena kinyeta hago thimero my friend mambo ni bottom up ama ni up down mambo ni walala mbaya chera wa meme ni ndi na kaorwe wage totiga ate wage totiga goko na Stacy trorio ka baton haria kumbe he undu hinya wabatie wekera rwipo coke uroikurukie ruthakage background tu turakuonagira haho meitu eno turage kuona waingira wikirite macici oguo nireke ngwire nani uranyitire ugiuka oguo tukinyotana nayo kamero bugererio sagwe bigeregere na deremo ni gwaitu unapendwa ni God unapendwa kwenyu oyo gerego kwenyu ni wathia oh God ni thank you unapendwa wewe ni God silie mama ni chai si serious ni guy tutatrai kuna waya kama microphone na confidence gosi anake muthuri rahorete thimo nakura rugame women rep confidence was on another level. You commanded them for like 4 minutes. Reko ndirayo kiragio ite ndirago kaikare kanyaki-ini by the way no ikarite ku agwira kanyaki aria thutha tondu akawari utondu wari kia kwaria ri ndonire cameraman yaku mathutha urathi go na ku thutha guthekera na kou
Nĩ Ngai. Na mũratũtwara wega mũno. Nĩ Ngai. Na the speech was awesome. Thank you. Yes, very articulated. Asante. We are so grateful for. Ndona tũgũithia. Twĩjeci aca. Asante. You are on point. Aha. Mũrakiuma. Rĩu tũtirauma tũikarĩte hau rĩ. Tũrona ndũnagũithia Jesse. No ũratũwakicire. Rĩrĩa ndonire rĩu nake wa mũnyoro. Shambe Kisugu. Atuĩka tea master. Aretha thenema. Ndamwĩrĩte. Every indo. Ndarathĩte. Wa mũnyoro rĩ. Mwamunekera microphone rĩ. Atuĩke DJ Kimoda. Hinya arathondeka kĩnyonyo. Hau. Ena hakiri very sharp. Hau. Aroya microphone. Na kũratuĩka rĩu kĩrĩa tũgwĩka. Kĩrĩa ngiuga mũgatheka. Kameme kaingĩ. Ndagĩka 5 cia kameme. Watu ya Nyandarua. Mũlinibatia mĩaka 5. Ũcio nĩ Rigathi. XYZ kinyonyo. Nikawaambia ya kwamba nitatengeneza mabarabara. Lakini watu ya Nyandarua mkiniongeza ingine 5 Nyandarua itakuwa Singapore. Hadi utana kuithia Jesse ni. Nuri ũrathekire microphone-inĩ ĩyo. Ũragambire. Kama kulikuwa terere. Nina una Singapore njiguaga nĩ gũthaka. Niĩ ndĩ thogoro. Na tũhiũragia cioro ũguo na mũnyore. Frank toilet. Tũgaikia kwa mwangi wa astroli. Ngĩkinya bara ngarora mũtaro. Ngamenya ũyũ hena salad ya kĩrũmba. Ũcoke. Wandwara kũ ũtanyenjeire kĩoro. Era mũndũ wega. Singapore. Ndari wathirire. Ndũkĩambe ũtwenjere kĩoro matũtikarathi. Mũtige gũtiga mũkĩũmbũkaga. Tikarathi kũmbũkia ndege-inĩ. Andũ nĩ wagera hau hawa mwathani. Ndanaciona. Ona ũgĩthaka nĩ gĩgũkũringa. Andũ thithi ya disco matanga. Kũrĩ andũ acio mũno. Tũigara kũu na Junior ya Gĩthogoro. Thithi ya disco matanga. Ikinya ya barari. Nĩ ndora mũthuri ũcio harĩa mũtaro ngamenya. Oya. Takĩrĩka gĩtheria. Cio no anga Junior. Mwambirie kũmbũka tene. Inyuĩ mũmbũkagia nginya mũtarĩ passport. O mwambirie kũmbũkagia cioro. Mũtarĩ visa. Mũtarĩ visa. Mũkorwo mwĩ mapilot. Ngĩhũnjĩra u. Singapore. Ai, kũrĩ kũraihu. Tũrĩ o hau rĩ. Tũikarĩtio hau. Tũkĩmwĩrorera. Mwathani. Ena kahinda kega mũno. Ithuĩ tũraikũrũkirio benda ya nyĩmbo. Nĩ tũronire mũtongoria ũrarĩ kũu. Mũtumia ũrokire hau. Nĩ ũmũĩ. Etagwo Anga Wacuka. Mama yao. Etagwo mama yao. Ũcio mũkarati. No akĩrĩa mĩtĩ. Nĩndĩronire oka hau. Anake rĩu tũmwĩroreire haha. Tũtambia nginya gũkĩhoya Ngai tũrauga atĩrĩrĩ, "Oi aca ndakambe gũthiĩ kũhũra mutha witũ thaa ici." Twaugire na black belt. Arera wa mũnyoro amũkanie kana amũkore mũhũre.
Korubatumia bedi. David ya mura wa wachana na wa mama. Kurari kundu kwega. Ni murathirio wega na nwe kiro kama no gutwakirisha. Thank you. Ni to ikaretio goko aguo to boekanite ri. Munene wa bururi nake ru araria mwina ku. Mwathani. Aruga nwe wa mbere. Tugitheka. Inyo mugitheka na kou ri. Aruga nwe wa mbere. No ithu tire na wira wa kuruta. Nyumbu ya indo. Muragerire gukwaza mukeinuka. Twagire koruja turareka urura. Na njira ndocio. Munene araria. Arauga we niwe mundu wa mbere kuheana capitation ya macukuru ira nene biu. Haya. Kuma bururi rire wombirwo. Haya. 44 million. Billion, sorry. Yes. Gotire kwagia. He is the first person. Ona kabatangira kirutete toro no igwe ciana iratoro turuka na disco niguo tureyuragia uteyuragia atiri ekuheanaga kana maraheirwo maraguruka matire mwana mbia taicio magekira kana marihuragagia ciana makarie mbia mwana wa mearate agatumwo pondo day school and day care laboratory mwana wa muranga aratumwo ucenge wathani arauga atĩ nĩwe wa mbere na gũtirĩ kwagĩa ũngĩ ũtũgĩatĩire tuone tondũ maũndũ marĩa maratũgia gũkũ nĩ maingĩ mũno ma cukuru aciari Ngai nĩ akũmonekanĩra Ngai nĩ akũmateithia rĩu tũrĩ o hau rĩ rĩu tũkĩrigwo what next, what to do kidogo mimi nikaona nimechoka na hizi sarakasi za Nyandarua. Siasa zinatupeleka teke sana. Wacha tuache kuingia siasa kidogo. Nikupeleke kwenye sinema. Makosha. Sinema lenyewe limeandaliwa pale ukipenda zaidi na starring anaitwa Jimmy Carter. Huu ni mchungaji. Jamani mchungaji mwenyewe kutoka kule Murang'a. Jamaa anatuandalia hii sinema, anataka ku break record ya Trifena. Good job na ameipiga 79 hours. Yes, I'm telling you. He's the one with the record now. At 79 hours. Well done. Kabisa. Jamaa alipoanza the first 3 minutes, jamaa alitukanwa sana. Oh no. Na watu wakamuingilia. Ako sawa. Makosha. Akaenda masaa 5, 10 na mambo ikaanza kushika moto. Jamaa sasa ikakuwa kila mtu sasa anataka kujitanisha na yeye. Watu from all circles wakakuingilia. Lakini kidogo kule juu kidogo machinery wakaangalia wakaona hapana. Murang'a inaenda kutrend kama Nyeri. Mlima inaenda kutrend tena. Wakaona sasa wacha tutume tuwengweng twetu. Unajua majangilidosi kwa kawaida wanakuwaga na tuwengweng. Tuwengweng ni tule tumudu tunatumwa kwenda kutest the ground na kujaribu kuharibu kimakosa. Kutoka Ikuru wakapandishwa magari. Mission ni moja. Sambaratisha moyo wao. Mission ni moja. Gari zikajazwa maji. Wakawekewa miziki. Kumbuka hawa wanapigananga na miziki. Ni waimbaji walionoga. Hawa ni waimbaji ambao ukipenda zaidi wimbo ni ule wa mara mbili. Wakawekwa kwenye gari moja kwa moja hadi kwa Pastor Jimmy ukipenda zaidi. Kufika pale mwanadada ndiye alishuka wa kwanza. Wakaenda wakaweka muziki na akapatiwa chance ya kusalimiana. Kumbuka huyu mwanadada anajulikana kwa kuanguka. Akapewa kipaza sauti na kusema ndabagaivya. Niye tutakabira kule kwa munene wa munini wa munene wa butoli. Namumwedeta. Acha. Namumweda hapana. Sawa namurike mweda. Roho mbaya ikamuingia Jimmy ya kwanza pale. Hii
inaitwa roho ya kunyonya. Kinyonyo. Extracting the power. Sasa hii ni ya ku-extract the power. Kinyonyo wenyewe wakikuja pale, kazi ni kunyonya. Hadi unachoka, unaachilia. Oh no. Akapatiwa sasa pale, ukipenda zaidi ni wapi ndulu. Mission ni moja. Sambaratisha moyo wake. Jamaa pale akaanza kuimba makorobosta sasa zinarushwa pale papa. Alafu akapatia ule jamaa microphone ndiye aimbe chorus. Oh no. Kumbuka jamaa amesimama for almost 79 hours. Oh no. Kumaanisha ya kwamba huyu jamaa amechoka. Oh no. Ile energy kidogo amebakisha, uweze mpatia aimbe. Oh no. Ukimpatia aimbe umemnyonya. Makosha. Oh no. Jamaa kuimba chorus moja na kuruka, aliambiwa luka na akaambiwa luka ya Yesu, na amewekwa juu ya mawe, amekanyagia mawe pale. Oh no. Ametolewa viatu. Oh no. 79th minute. Yes. Akaambiwa luka akaimba chorus moja, na hivyo ndivyo alinyonywa. Ile nguvu ilikuwa imebaki. Na jamaa kwa ukweli akasambaratika pale na kufeinti. Oh no, how do you do that? Makosha. Who does that? Makosha. Tukasema sasa mission completed. Lakini uzuri ni kwamba alikuwa amesapasi ile 72 hours yenye ilikuwa imewekwa pale. Well done Pastor Jimmy. Well done. Bado hakufikisha ile 79. 80 ambaye alikuwa ametaka. 79 is 80. It's okay. Yes, it's okay. He broke the record. Yes. Oh no. Na hivyo ndivyo, ndugu watazamaji, wasikilizaji, waliweza kila mtu kurudi kwa makwao, huku wakilia wakisema ya kwamba huyo amenyonywa nguvu, amenyonywa. Chunga sana kunyonywa pia wewe, kwa sababu ni kusambaratisha sinema. So sad. Akanyonywa nguvu. Oh no. Sinema inaishia pale. Tunajifunza, ukiona mtu anakuambia uimbe chorus, usiimbe. It's manslaughter. Kile kumudhija. Na raina. Oh, so ini anu ruakire mukenu na ni hokire na hena microphone na mokire kuma thirikari na iguru. Anona ru hau hena chances cia kire. That is very bad. No rura gukirire alinyonywa na tunaamini pia kansa itanyonywa. Unajua pia mission accomplished. Yes. Cancer will one day die. Kansa itanyonywa pia. Lakini sasa huyu kinyonyi unajua pia aliwanyonya wengine pale wageni. Kasambaratisha kakara ya maruga. Wakati kule alinyonya watu wote wakapalo ila tu yeye hakupalo. Maka meme kayo kamwigi andu matigathikiririe uria thirikari irauga, marore uria thirikari